Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Haka ka Jingiatakhuh kali, kaway ka kali kabadaniya registration number AS01FB, praar praiway, kalalej bantanra kaway ka sumo local kabadaniya registration ML10B, South Nyo iwe hinriw, bat kabalawan ra ka Julor ya baro Tylli ki kali. Katkum ka khubor balayo lum jingtem, katay ka Jingia kalajah ne ka step ha Jorabat Mausmai Ribhoy district, hakapor kumbakhandai ba Jemen step, bat kidaw jong katay ka Jingiatakhuh kali, kaday namar ka jingpan hairstat palat pot unongnya jong katay ka kali Asam, hadu ba omla syu bante lakam ya ka jingstat ka kali baunya, kabalawan ra ya ka Julor ya baro Tylli ki kali. Hanrei kamsyam ladon kano ka jingmen saw, ya ki men simbriw. करंट शॉर्ट हो गया होगा वायरिंग देखना पड़ेगा इतना जोर से मारा है बाप रे बाप Mereka Briza Tungku ka Briza bat ka Sumo ML10 Kadeka Briza kadeka AS01